Ka tika I te whakarite mahere ngā rangatira o te ao Māori, hei whakapiri atu ki tā te karauna mahere, e pāna ki te manatiaki I ngā wai Māori o te motu. E whai ake nei ko ngā whakamahuki. E hui I karangahia e ngā māngai āiwi, kua roa e kōkiria nei te kaupapa kai tiaki ngā wai Māori a ngā mātua tūpuna. The message that is coming consistently from Māori is that, to date, the legal framework for managing water under the Resource Management Act has not adequately provided for Māori interests. Te kāna men o tai tātou ki te waka takoto tino kaupapa e are ngata ia I tā. Me haere tātou mea o tātou mātauranga Māori ki te whakatakato huarahi kia whakapai ai tō tātou mana I runga ake I tō ai. Ko te whakapono ngā rangatira, kua roa e whakahaere nei tēnei kaupapa, ara ki te mana whakahaere kai tiaki ngā wai Māori o te motu. E hara tāna atau I te takatakahi I te mana o iwi ke. Engari he whakakau I tētahi pūrongo, hei whāriki ki te kāwanatanga mo te huarahi, hei te tiro hea rātau, hei manaki, hei tautoko, hei para te huarahi, tiaki I ngā wai Māori o te motu. Kia kore nā huatanga e pāni kia tātou e wareware hia e pana ki te tā. Ki tā mātou mōhio kua ngā wari mai te whakaaro te kāwanatanga ki tēnei whakaaro a tiwi whānu. E ronga ke nei ngā kōrero āpita, e pai ana me kā tutuki, ngā kōrero wakatakoto ia nei anei. Ko te wawata a ngā māngai o tēnei whakamininga, hei te tonga o te rā, ka whai niho tā rātau māhere, ki roto ngā whiriwhiringa a te kāwanatanga o te tiaki ngā wai Māori. Joe Glenn, te karere.